majikan. Studio 25 masih bareng Satria Sumbon. Sun wis pernah mampir ning ati, sun gawe kula ngerti. Wong loro pernah ning titik rindu, tapi kayak orang mungkin nyatu. Sun ngerti cinta beli bisa dipaksa, anak hati sejen sing perlu dijaga. Masih spesial kanggo majikan. Sing tersayang apa kabar? Sun wis kejebak rasanya maneh, tapi kehalang kenang statusnya. Sun sadar lagi lakoni sana sing sebenarnya. Sun kudu apa terselipakan ning tengah doa, jaluk petunjuk ning sing duwe raya. Wong loro pernah ning titik rindu, tapi kayak orang mungkin nyatu. Sun ngerti cinta bisa dipaksa, anak hati sejen sing perlu dijaga. Masih spesial buat bapaknya Aldan, mantan majikan, Mama Put. Mung bisa nyawang gambar, wong sing tek sayang apa kabar? Sun wis kejebak rasanya